Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua malula mahilia matakllaqtanchi pawqankichkan wawqillaykuna palaykuna kaqachaykarmuchkanchiriki revista semanal Rimarininchi nisqan programallanchikwan kunan qanchis punchaw marzo killa wawqillaykuna palaykuna horanchikpas 8:12 de la noche ari horanchik apurama avanzaron qhalachaykunanchikwan kay parachapas wichikachamuchkantaq wawqillaykuna pallaykuna kay piña programallanchik willakuykunata qhiperikuykuspa ari kaylawmantu wakmamantu willakuykunata chaykachimuchkanchik ari kaw kunan rimarisonchik informe completo kay noticias internacionales nisqanmanta ari wawqillaykuna pallaykuna chay guerra Irán y Estados jodidos Estados jodidos estamos jodidos por Estados jodidos pues wawqillaykuna pallaykuna. Bueno, chaykunamanta ariki rimarichkasonchik sumaqta wawqichalaykuna panchalaykuna naspariki kunan chiqapchasonchik pero taytanchik sutinpiraq rimakuykuyllay mamallay mama esto sí está grave kaytaq kay chaman chorakuy kusaq está grave mamallay mama imakunanchik willakuy kachkampas pero igual bien manaraq kay noticia internacional yaykuchkaspa kay willakuyta rikaw chaychimuykichik ari accidente de tránsito Jaina puncho riki kay accidente de tránsito pasakun kay ruta Andahuaylas y chaypi rikaw kay chofer lawpi kaqtaraqmi taqñukush nishuchataw riki grave karon compañaqnin ñataq copiloto como kay waqtallanman pay ñataq riki mana nishuchu rikaw Ari kay pasakuron kay sector Tintaypampa wak Ocros lawpi vía nacional Ayacucho Andahuaylas nisqan puriripi rikaw kay según warikuqkunapa willakusqanman hina kay chofer riki puñurullanman kasqa hinaspa carro llanta derichaykun rikaw chaynapi kay accidente pasakur antes mana nishu qaqataqa ripukusqachu rumbo waqtallata chuñurusqa chaypi kin chofer chay puñuruq kirisqa rikaw compañaqninqa como rikchapa seguramente ayjerurqa chaymanta rikaw mejor dicho kay nishu sachakaymanta mana ima carromanta ayjerma sino chay sachakuymanta rikaw chaymi nisqa ileso imanayanta masanulla rikaw sanuchalla tumpamancharisqalla chayñata rikaw wawqillaykuna pallaykuna huk accidente mama accidente candidato al Senado por Huancavelica chaqaya campaña rurasqanpi chukarusqa wawqillaykuna panllaykuna paymiki partido Juntos por el Perú Joaquín Yaura chay Juntos por el Perú richkan Joaquín Yaura Erik accidentakuron wawqillaykuna pallaykuna chay campaña ruraypi purisqanpi kallpakachasqanpi payriki nin willakun niki imaynapi kay accidente pasakuron parakuna kay puyukuna nisyu puyu riki tapaykullasqa ñanta inatin manaña hawakusqañachu
chay distrito Paucara kay Huancavelica Paucara manrichkas parikaw waqtamparon rikaw waqtamparon kunitakuron nisonchaw kunita llaman waqtamparon mana nishu accidente hecho mana ni carro pas ni shu grave paso nada mana tumpallata rikaw parabrisa chay chanto ima chantapas takachakoron raspachakoron carro pairiki nin wawqillaykuna pallaykuna ari kay para puyum ari que huchayoq nispa ari kaw mana chaynaqpiqa ari kaw o mana kaykuna pasakunmanchu karaqa nisparaq ari kaw Joaquín Yaura mana Yaurichu Yaura pero kay wiraqucha pairiki richkarqa carrompi compañaq ninkunapiwan rikaw chay campaña ruray siq masinkunapiwan rikaw pay willakun compañaq ninkunapas igual rikaw para puyo pemre que chay waqtamparonikun nispan rikaw wawqillaykuna pallaykuna pay qarisqa copiloto waqtanpi rikaw huk manejarqa mana kikinchu manejarqa sino huk copiloto risqa rikaw más bien chay cinturón seguridad chay ñuqkuna sumaq churasqa karqanikuna pero waqtallanman kunita chalay mama chay wawqillaykuna pero accidente rikaw maypi chay pasakurun kay curva kumyay maylaw chay curva kumyay kay Huancavelica lirkay lawpi chay pasakunman kasqa rikaw ningrikaw hemos tenido ciertas contusiones, golpes por ahí, nisparaqaw mana nishuchu tumpataqa pachakusqalla rikaw chay pista nuyu kaptinmi chay pasakun nisparika wawqillaykuna panchallaykuna rimarillanriki mama kaytaq cambiasqanchikchuma cambiachaykusunkuna ahora sí nallarqa rimarininchik kachkaskunaqa revista semanalmiki chaynallata riki wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchik hina riki parakuna nisyu parakuna kachkan hinaptin qayna punchawqa hawarqanchik yunkallamanta rimarqanchik San Panchota aparusqa riki kunanpaqpas parachaykusqas alto urqulawkunata hinaptin kaqllas callekunata lluqlla purikurusqa pero manaña qayna puncha hinaña nishutaq sachakunata apan manaña sino lluqlla hinallaraqsa qayna punchawan achillanmanmi nishuchataqa 15 horas achillay tuta rikaw gallo waqaychata punta gallo waqaychata riki chay lluqlla riki chay uraqa manani pipas grabaq nin kasqachu chay pasaruptinñami grabanku pero igual pasaruptinmi chaqay allpallaña yakullaña mitullaña seniga rumikuna machulla machu chay huk wasita isquinachapi kaqta riki churarusqa qhawachkanchik isquinachapi kay 15 metros riki ñawpaqnin chaypi jugueria kasqa chay altumpi yachasqa chayta riki paqwaychata taqñurun chaypi kaqmi mamita chinkaron justamente publicación kachkan chay mamita chinkaron chay narutin wasichallanta taqmaruptin riki kamanmanta wichikaykaramurqa lluqlla aparon entonces chay mayupi chiki kakuchkan riki wawqillaykuna panchallaykuna tukuy uraypi riki maypi riki maskachkankusa chayñata riki justo chaynakuna kachkaptin riki kay declaratoria de emergencia kachkan riki distrito de Ayacucho, Cusco, Junín y Piura allinmi riki allinmi kayqa riki decreto de emergencia enerollapiraq manaraq para chayllaraq huk iskay para wichikachamchkatinmi karqaña wakiq burlakurqaku riki manani allillaq paramuchkanparaqchu emergenciaña nispa riki pero chaqaya chay servikurqa riki wakiqkunata seguramente wakiqkunataqa mana chay riki suqta punchapi ñari cumplikurun ñarikaw y kunan riki masas chakuyniyuq kaqkunata riki emergenciaman apaykurun churaykurunku wawqillaykuna paykunaspa nin riki Policía Nacional paykunam purinqaku paykunam chay criminal nisqanta purispa riki harkachakullanqaku mana chayqa manan valenqachu nispa riki nin wawqillaykuna panichallaykuna bien chayllata rimarisunchik porque chay noticias internacionales nisqanmi kachkan mas rimarinapaq pues chayman yaykusunchik primero kay tayta
imam sutinqa wiraquchapa, bueno, Marco Rubio, sutinkunapas chaynakuna Marco Rubio, kaymiki kay napa tayta Donald Trumppa ministro nika. Ña kaymanta rimarqanchik paykuna pasaq programakunapi Junta de Paz nisqanta riki kay Donald Trump ruwaron uk alternativa de ONU nispa, porque ONU riki mana kasunñachu llaqtakuna rikchayarus manaña sometikuyta munanñachu riki kay tayta Donald Trumpman kikin ONUmanta puni riki mejor Junta de Paz taña ruwarusun nispa riki huk ONUta ruwakuchkanku riki Junta de Paz sutiyuqta. Chaytam nin wawqillaykuna ñaskachkanña ejércitonpas, ejército privado chay o llaqtakunatachu kaypan pertenece llaqtakuna cada uno tropa churamunaykichik ninchu no sé imaynatay chay acordaronku chay parte chataq mana willawanchikchu manaraqmi Peruqa firmanraqchu chay Junta de Pastaqa, pero mayoría llaqtakuna incluso sutinllarqanchik sotin ima llaqtakunam chay Junta de Pasta riki firmaronku rikaw sotin. Entonces wawqillaykuna pallaykuna como ña sotin ñawinchasqaña paykuna seguramente acordachkanku rikaw, pero kaypiqa nirqanchikñam Donald Trumpmi presidente eterno rinaña pay kay Junta de Pasta umallinqa wawqillaykuna pallaykuna, payes wañukunankama wañukuspapas herenciata dejanqa ayllunman chay nanachikunqa chay Junta de Pastaqa mana kay ONUpinachu ONUpiqa riki sapa pichqa wata suqta wata hinam riki cambianku presidentita rikaw, cambianku riki incluso peruano karqa rikaw Javier Pérez de Cuellar presidente de ONU wawqillaykuna ONU manani OEAchu ONU ya iskay kutitan pay ONUta umallerqa wawqillaykuna Javier Pérez de Cuellar, chaymanta OEA chaykunatapas umallerqan Perú pero mana ancha riqsisqakuna chayniyataq riki sapa watan nombranku riki chay cumplikuykuptin wawqillaykuna cumplikuykuptinña mana yarik watanllachu riki sino sapa watan cumplikuykuptinmi kiki nombranku hinaptinmi ki mayqinpas asumin mayqin llaqtayuqpas peruano kaspa ayakuchano kaspa arquipeño peruanoqa maylaw llaqtapas kanmanchik sino rimachkanchikqa a nivel internacional chileno kaspa argentino kaspa chino kaspa japonés mayqin llaqtayuq kaspapa riki wawqillaykuna panichallaykuna chayna riki wawqichallay panichallay pasakun rikaw. Entonces ña kachkaña ejército chay Junta de Pazpa, entonces ejército kaptinqa chay ejércitonkunachik munasqanta ruwakunqa Donald Trump llaqtakunapa wawqilla chaychiki amenazamuchkan llapa llaqtata Donald Trump llaqta manachun qankuna sometikunkichik natinqa atacawsaykichikman ima llaqtapas kaychik nispa nimuchkan wawqillaykuna pallaykuna chaykunamanta masta rina kanqa chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna kay Líbano chaypipas wañuy Líbano riki vicinullanmi kay Israelpaqa chaypipas Israel atacaron Líbanotapas Líbanopas kutichikun chayna iskayningu igual peleachkanku wawqillaykuna pallaykuna kay Israelqa lliw vecino llaqtakunawan chiqninaku históricamente desde kay Israel fundakusqanmanta pero kunan actual Israelqa riki fundakun kay pronto chaya América kay siglo XX nichu chayllapiña yachanchik riki kay nawanmi fundakurqa Israelqa riki Moiséswan Moisés chaymanta hatiqnin Josué paywanmi chay fichamanta riki Bibliata winchanchik hatiqqa Israelqa vecino llaqtakunawan peleollapi wawqillaykuna peleollapi sichun allinta portakuqku Tayta Diosta respetaspa Israel llaqta hinapiqa Tayta Dios bendeciq sichun malta portakuruqta taytacha mamachakunata adorakuyta qallakuykuqku utaq mana Tayta Dios kasukuspa munasqanku Tayta Dios castigaq profeciakuna nikurqa
karuncharuan que ñuqa castigarayku nispa chaqa iskay kutita riki chinkan primero riki chay punta chay riykuna karqa Israel y chayñataq riki Judea iskayman chay iskayninta chinkarachiyqa taytanchik chaymantañataq riki qhipataña kaqlla riki fundanku hinaspa hasta Jesuspa timpunkama riki chaymantaña riki Jesus wañukun hinaspaqa tawa chunka qanchis chunka watallanmi hinallam destruirunku kaqlla riki chaymanta chinkasqa karqa hasta kay Segunda Guerra Mundial chaypiñam riki ONU kay ONUta ruwarunku hinata chay ONU riki Israelqa fundakuchun nispa riki kutinku Israeltakuna llaqtankuman y chaymantam kunan actual Israel aunque manaña kunan Israelkunaq chiqap Israelkunañachu chiqap chay napa Abrahampa Isaacpa mirayninkunañachu mana sino wakiqninkunaqa simplemente por religión wawqillaykunpa porque yachanku kay igual como cristiano wawqillaykunpa no yachanku runakuna de que Tayta Dioswan rinki sutinta utilizanki llaqtaman sutinta utilizaspa chay bendicionta chaskinki chaymi chay qatiqninkuna apu millonarios wawqillaykuna pallaykuna chay cantidad chay los 7 familias más poderosos del mundo chay religión judía nisqan hap'ikuykus mana chiqap judíochu paykuna kanku nin sino que chay religión hap'ikuykunku ñuqaykuqa Tayta Dios churinmi kaniku chaykunan paykuna apu riki millonarios wawqillaykuna pallaykuna multimillonarios y chaykunan chay élite riki llaqta dominan wawqillaykuna pallaykuna mayor parte pero mana chiqap yawarmanta taytanmanta kay Abraham Isaac Jacob paykunapa mirayninñachu sino huk runakunaña porque yachanku de que kay chay sutita utilizaspaqa y chay Biblia judía chaykuna utilizaspaqa bendición Tayta Diospa bendicionninta chaskina kasqanta riki utilizanku Bibliata bendicisqa kanankupa chay mientras ñuqanchikkunata qhichwanañataqa chay kayna tercer mundo ninku chaypi kaqkunatañataq Bibliata yachaykachiwanchik wakchallam kanayki qullqitaqa chiqninayki ñuqallaykum qullqi kuyaq kanayku nispa riki mana chay ñuqallay qullqi kuyaq kanayku ninchu chiqapta puniq pero chay nichka hinayan nispa paykunaqa riki imaynanpi chay misionerokuna mandamunku qullqisapakuna qullqikunata mandamunku imaynanpita chay religionpaq por algo pues wawqillaykunpa inas pastorkuna riki utilizamos pulpitomanta wakchalla kananchikpaq toda la vida bienaventurados los humildes nispa humildim kanayku humildad wawqillaykunpa tiene muchos significados es humilde ninanja a veces ñuqanchikqa yachachik wakcha ninanmi mana wakcha ninanchu humilde niq humildadqa wawqillaykunpa pallaykuna llampu sunqu kaymi chaymi chay humildadqa pero a veces pastorkuna misionerokuna evangelista chay ukulaman hamuqkuna riki tikranpakunata yacharachiwanchik claro allinta terminachaykusparaqlla riki chay teología nisqankunata doctrina nisqankunata riki chay personales nisqanta riki mientras paykunañataqa riki diferente bueno entonces chaymi nisqanchik kay Israel vecinunkunawan chiqninaku wawqillaykunpa historia chaypis chaqayqa kachkan riki qayninpi chay ataquikunapi tawa punchawña paykunapa kunanwanqa suqta punchawña kay pachak iskay chunka kimsan wañukusqa suqta pachak masnin kirisqa wawqillaykunpa tawa punchaw chay ataquepi chayñata riki chaynallataq wawqillaykunpa Estados Unidos nichkan riki llapa llaqtata kunanqa kay llaqtakunataqa ima cuentowanmi atacawaswanchik por ejemplo Peruta o may llaqtatapas kunan por ejemplo Ecuadorpi kachkanku pero Ecuadorpiñataq mana rikikin gobiernotachu sino
alianza ruaykunku Ecuadorpi hinaspa chay narcokunata hatikachakuchkanku narcotráficokunata aspa nichkan rikajaya pero kunanja nichkan mana rikaynapat sino sichunpi llaqtapas kay ninanmi kayqa sichunpi llaqtapas nishunchik por casualidad Perú o Bolivia porque chaykunami o kunanga caso de Colombia Petrowan riki manaña kasunñachu Estados Unidosta hinaptinqa paykuna atakanmansi payta Estados Unidos avisa a Latinoamérica Estados Unidos está listo para lanzar ofensiva contra los carteles nispa cartel cuentuan rikao México pips jainin pachay ima sutiqmigasqa payta mano chay wañurachisqa kunatiaqalla México temporuchkanpas kunanñataq kay Ecuadorta kay Ecuadorman yaykurunku gobierno ecuatoriano hinaspa llapa narcokunata hatikachikuchkanku nichkanku riki chay guerra kachkan nichkanku y pero claro chaypi allinlla chay yanapayqa rikao pero ni kaywanqa nichkantaqmi wak llaqtakunata mana cartelkunallatachu sino sichum por ejemplo gobierno peruano gobierno pues contraygopi kanman igual podemos invadir disimulado ya cartelkunam chaypi kachkan nispalla chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna Iránman chay asunchikuna Iránmanta chay guerramanta rimasunchik ña semanaña incluso semana más chanña wawqillaykuna pallaykuna porque kunankinapaqmi kunankinapaq hayna punchawta hinam chay ataque qallakuykurqa wawqillaykuna pallaykuna guerra qallakuykurqa rikuq Iránpi Pensé que aquí caimanta cada repetición chico más hora chape más rato chaman más panchik paikona chahaya pichataña kay hatun avión inkuta cha F-15 nisqancha avión de guerrata destruirá pues jaco auxilegona pallaykona chaynata más de 30 drones avanzados más de 30 drones avanzados mamalla y mama dronconata pasado bueno chayta churachaykusunchik uramanraq porque kaypiqa adelantawchalla rika wawqillaykuna panchallaykuna adelantawchalla anki kaytaqa kayman churaykusunchik hasta mientras porque kayqa igual a ver kay partichos manachos mi kayqa a ver si llego a chaychata cómoda chay no se me mancha chay escaparoampas aquí está bueno kay man ya chorey kuchkasunchi entonces ojelegona pelegona ichkarqanchi rikao porque chay parte chataqa repetición mima ratuchama mama piuraman kaqallakutarusqanchik kaypiñam kachkanchik ono nisqanpi huñunakunku awqillaykuna pallaykuna kamaslla riki pajarintillan Irán hayachirqa rikao y chaynataq Rusia China riki apuyarqaku hinaptinmi huñunakuy karqa minchantillan parlarirqaku hinaspa hayna punchaw viernespas igual parlarinku siempre aykuna parlachkanku porque kay ONU nisqanpimi kachkan representante llaqtakunapas representante manam necesariochu riki presidente o chay ministro de relaciones exteriores cada rato richkanan riki chayman rikao chay ONUpimi kachkan riki encargado chaymi estadopa llaqtapa nisqanta chaypi riman rikao llaqtata representaspa chaypi riki wawqillaykuna pallaykuna nin Estados Unidos chay huñunakuypi ñuqayku atakaruniku Iranta porque Iránmi puntata atakarwananku karqa hinaptinmi manaraq atakawachkaptinku atakaruniku nispa chaynata defendiku hinaspapas esto es legítimo ñuqayku por ahí ninkuqa porque Irán riki llaqta riki
mana allin llaqta hinatinmi paykuna chay llapa chay armas nucleares nisqanta fabricayta munan nisparqa chaytami fabricayta munan hinaptinmi ñuqayku justamente antes kaywan riki sayachichkaniku chay fabricaruspaqa destruyusun nisparqa rika pero wawqillaykuna pallaykun acaso iranllachuma chay armas nucleares nisqan fabricaqa kachkan kikin Estados Unidos, Rusia, China, chagaya chay armas nucleares ñuqa kan napas Corea del Norte, kikin Israel, aunque Israel nin manam ñuqaqa armas nucleares da riqsinipaschun nin, pero mana paykuna fabricanku, pero pakanku unupa Estados Unidos pa yachayninwan pakanku o sea yanapanku paykuna pakaysipi chaykunata pero Irandañata acusanku riki manam armas nucleares tan fabricayta munanku tinmi mana chay fabricaruskaptinku riki atacaruniku mana chay fabricaruspaqa kutirikuwasun punta atacaruwasun nos chinkarachiwasun nispa chaynata defendikunku chay acción legítima nispa wawqillaykuna pallaykuna kay ono perikaw ono pichay pasakurqa riki kay punchaw huñunakuykunapi rikaw pero Irán ñataq igual Irán pa rikaw Estados Unidos mi primero atacaruarqa hawankichik yachankichik chaqaya iskay pachak avionta kachaykamun hinaspa atakawanku ñuqaykuqa kutichikuraniku ari defendikuspallayku ichachum ñuqayku suyakusaqku wañuchiwananku tukuwananku kama manamiki ñuqayku defendikuspam chay atakaniku nispa Iránpas incluso ñuqaykumi kay huñunaymanpas hayachichkaykikuqa nispa ñataq defendikun Irán wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kay guerra wawqillaykuna kay guerra kay Medio Orientepi nisio kakuchkan ninku wawqillaykuna pallaykuna nisio como televisión llata a veces internet hawanchik chay karuta hawanchik mana sintita hawanchik wawqillaykuna pallaykuna porque mana sintia prácticamente kay haway rikaw según Irán chayniyataq Israel o Estados Unidos chay iskayni rikaw ninku kaynata ñuqaykuqa atacachkaniku solamente chay militar partillata imataq chay militar parte basekuna chay militarkunapa chay cuartelninkuna chay arma kanankuna chaykunata atacachkaniku manam llaqta runataqa nispa pero en realidad llaqta runatapas atacachkankuya Kagayarike Irán bombardeikusqa kay mayor refinería del mundo en Arabia Saudí. Arabia Saudí chay refinería tariko chay combustible fabricananku tarikao. Chay perike jurgonku petróleo o diésel, petróleo manta diésel, gasolina, aceites, lubricantes, liuchata jurgonku. Chayta rico wawqillaykuna kunan bombardeaykunku hinatin manaña fabricankuna pero achkaya fabricakuna wakpiqa rikaw refineriankuna achkaso rika wawqillaykuna pallaykuna huknin chay hatun ninta riki chay bombardeaykusqaku wawqillaykuna pallaykuna chay refinería de Ras Tanura nisqanta chay riki más grande del mundo nisqa machos chay nina chay Saudi Amranco o Arabia Saudí chay tariko wawqillaykuna chay dirón tronkuna chayaron hinas parike chay ruparon rika yachishqanchina kay combustible qarika rupakunmi gasolinaman prendiykuy cigarro pegarikaronqa rika chaymi grifo ñawpaqpiqa incluso chay aviso kachkan prohibido fumar nisparqa rikaw porque fumaptiki chay cigarropa chay nachallawanpas chay sansachallawanpas grifoqa ruparunmansi ninkumiki chay prohibinku wawqillaykuna pallaykuna chayñata nishkan riki ñas barril petróleo riki kunan kay semanata chayaron más de $80
jabarjanchi que barril petróleo carga entre 65 a 75. 65 a 75, chay precio máximo, precio mínimo 65, precio máximo 75, chay una carga, pero con anga más de 80. Más de 80, ojilegón, pelegón, las pensican con más taragme sobenja, nispa, ojilegón, pelegón. Chaymanta rima y carjata, ojilegón, pelegón, que Netanyahu pa palacio un tapas, bombardearos, así que Irán. Irán bombardearos, genatin, mi rima y carja. Punchao lunes o martes, chay punchao una la rima y carja. Netanyahu pasó año con minispa. Chay narima y carja. Kay Benjamín Netanyahu, pa año con tenga linchi kan mangar, pues guerra tocoro mangar ja. Ojalá con pelegona, pero países aijeros ja. Europa man, reunión man, merichkan en Españas aijicos ja, ojalá con pelegona. Escaparos jari que chay mana waños hacho, echapta ponak. Escaparos ja, Israel manta, ripukos ja, ni son ya. Que palacio taja, wasen taja, destruirá punco ya. Total, destruido cachca, ni canco, ojalá con pelegona. Caja ericao, huyó a Berlín man se aijicos ja, jato, avión especial, avión fin del mundo, nincho, avión del juicio final, nen. Especial avión en gang Netanyahu, avión del juicio final. Chay alto pues pavagón mari que tota puncha mana tiaspan. Chay especial avión chay ojelegón pelegona mana fácil wichero ningo, imagina chay bomba chay otan wichero manjao. Pero chay nat ningo ojelegón pelegona chay Irán bombardea con caricao. Primero Israel van Estados Unidos bombardearon Irán. Chaymanta Irán kotichikorja y chaymanta carla Israel Estados Unidos carla kotichikos bombardean carla kotichikoti anchay perike manachum Irán ya payan yachta con apichay bases militar con atapas salió bombardea parorga vecino yachta con perik Arabia Saudí pe Irak pe Kuwait chay Emiratos Árabes chay con ape Kachkan nakon arikao chay bases militares de Estados Unidos chay taps lium bombardeos karikao plegun chay kotichikos panarikao kamas chaya naptere que como pai con atas bombardeas y nater escapas archo manis panari que mejor avión pe aereros Berlín marika Netanyahu mana waños hacho aunque villaco y carga wañorong menis parikao Chayña técnico auxiliar pelecona nichkan rima icon aricao muy kay avispero o sea avispero mana chos ñugan de senchik choricao avispa jarike chay nisho cachuco kan goku chuspichagona aricao machu chuspichagona chay avispa aricao. Entonces, chaita que kichachka hinam que Estados Unidos y Israel peon atacaron que Irán taj, porque chaga Irán koterachi con nis parigao, kaina punis kan mangas jariko auxilegona pelegona, porque ya chaskan China manachu chay pe wañura chinko, Ayatollah kota Ayatollah Ali Khamenei niskan ao chay sotengari Ali Khamenei Ayatollah con achkachka suakpeja ninkorigao. Entonces chay Ali Khamenei niskan chay Ayatollah también que wañura chinko kamas chay primer bombardeo perico auxilegón pelegona. Primer bombardeo pe. Entonces ima pasa con de que Venezuela pe imainan pasagoro Venezuela pe Maduro ta jorgoron kuchay pe ratu chay que chingaron chay madurismo chay chavismo rico auxilegón pelegona China taruaros un chignis pas auxilegón pelegona Irán wan Estados Unidos parlaicos pa atacas jaco Irán taja porque manara chay ataque kachkatin ima pasagoro Europa pe riki parlas jaco ya para representantes tanto Estados Unidos, tanto Israel, tanto Irán.
amaya guerra maya ikusunchu parlarisun ya bueno kaykunapi a ver acuerdasunchik nis parikao Estados Unidos siempre exigir jarikao ya armaykichikta chay nuclear nisqankunata entregaychik nis parikener jarikao ñuqayku controlasaykiku hinaptin chay controlasqa kaychik nispa chaytañataq mana munarqachu riki Irán riki manam qamkunapas Israel rikurisichunña paypapas kachkama armas nuclear ninkunaqa nis chayna parlay karqa rikao justo chay parlay karon pajarinti chayan chay ataque karon wawqillaykuntallaykuna pajarinti chayan ataque karon. Chayna riki kachkan kay asunto wawqillaykunpa imaynam kay Venezuelapi pasakururqa nachu Venezuelapipas guerra kasqas riki wawqillaykunpa manam guerra karqachu nispataq ninku sino guerra kasqa yaqa tawa chunka helicóptero avionintinkunas riki yaykusqa Venezuelata tawa chunka niskanqa chay ejército de Estados Unidos riki pero manaraq chay helicópterokuna yaykuchkaspa chay nirqanchik kanmi chay armas riki especial electrónicas nisqan chay arma electrónica imataq tuqyaron bomba hina hinaptinmi llapa radio luz imapas chay artefactos eléctricos tuqyan wawqillaykunpa kimakurun especial chay arma electrónica pues wawqillaykunpa especial. Entonces como especial chay arma electrónica chayna taruran tin sirkika tuqyarachisqaku tuqyarachinku hinaspariki chaymantaqa tuqyaruptin qhipanta prendinki hinaptinqa normal prendichkaptin chay tuqyarachinku hinaptin chay quemakun wawqillaykuna imapas hasta radiopas celularpas hasta relojpas lliw quemakun wawqillaykuna pallaykuna chay arma electrónicawanqa apagón total ninkumik chay especial armata fabricarunku riki chay ruraqta chaywanqa achka kutitañam kay nata Venezuela tarik atipasqaku pero chaymanta chay napaq rikaw kay enero killapaq ña pruebarqaku ña practicarqaku rikaw chaypaq ña listuchallaña karqaku kamas tuqyarachinku hinaspañataq ñawsa kanankukama mana rikurqakuchu rikaw como llapa aparato chay radar radio comunicación kay celular chay apagakururqa hinaptin ñawsayarurqaku upayarurqaku rika manaña comunicación karqañachu basinkuwan porque yachasqanchik a ver kay Ayacuchullamantaraq Ayacuchupi a ver comisaria rimanan gobernatura chaynañataq riki rimanan alcaldewan chay por ejemplo Ayacuchupi karunman riki yunkapin igual yunkapi manachu lluqlla karun chayna karunman entonqa riki chaypaqa chay equipo multisectorial chay huñunakunanku rikaw acordananku rikaw entonces mana chay karunchu mana mando karurqachu rikaw hinaptin cada uno ña rikaw militarkunapas defendikuq igual guerra kasqa yaqa iskay hora ninkumi wawqillaykuna ballaykuna iskay hora o kimsa hora hinan guerra kasqa riki
dronkunata mandaykusqa tantollay tantuta chay wawqillaykuna palaykuna wañuykarqa achka pero chaykunata pakarunku riku wawqillaykuna pakarunku manam kaynallam chay donakunallam cubanokunallam wañukunqa nispakunan chaykunata tikramparamun naspaq pakasqa karqa riku wawqillaykuna palaykuna ha sido operativo limpio challa mana ni chulla wañuyniyuq nispa Estados Unidos alabakurqa rikaw entonces chayna pasakurqa riki kay yachasqanchina kay Venezuelapi Madurota aparunku inatin chaywanqa kay Delcy Rodríguez qhipa hatinqa papay Donald Trump munasqaykita rurasaq nispan riki riqapakururqa chaypi tukurun porque yaqallami kay Venezuela lawpipas kay kay nanchik kay cercallanchikpi riki yaqallam chay guerra hallakuyku riku wawqillaykuna pallaykuna pero ñari que kay Venezuelapi rantisqa ña karqa wakiq militarkuna wakiqkuna riki justo chaymanta rimasunchik entendiqpaqa seguramente fácil entendikanqa kay Iranmanta rikaw entonces kay imaynam kay Venezuela riki wañurachinku o mejor dicho mana wañuchinkuchu sino Madurota haperunku hinaspa aparunku chayna riki kay Iranpipas pensarqaku Iranpi atacadorunchik chay Ayatollah Ali Khamenei chaymi umallichkan imaynam Venezuelapi umallarqa Maduro chayna porque Maduro chinkarun chaqay Venezuela sosigaron chay mama Delcywanqa ñuqanchik ña dueño kanchik chaqay hawkañakuchkanchik manaña guerrapas imapas kanñachu yayta chaynam pasakurunqa Iranpipas nispa nirqaku chay Ayatollah Ali Khamenei chay Ayatollankuta wañurachisunchik chaymi chay primer ataquepi chay Ayatollahta wañuchinku wawqillaykuna primer ataquepi chay pay wañuchiykarqa chay primer ataquepi chay Ali Khamenei wañukun kay Iranpi pero mana riki kay Venezuelawan igualchu rikaw mas Venezuelapi tumpa preparasqalla kasqaku mientras wakpiñataq mas preparado riku wawqillaykuna palaykuna wañurachinku kamas chaya chaqaya contestakunku paka Venezuelapiqa kas contestakurakuchu aparunku Maduro tenatin chaypim sosigaron riku wawqillaykuna pallaykuna pero Iranpiqa mana wañurachinku chay Ayatollankuta chaypi chay punchalle wañukun masan churin warmin willkampas wañukunku aylluntin wasinta chay palacionta chayta chay tiyanankutam bombardearkusqaku rikaw chaypi wañukunku familiantin wawqillaykuna pallaykuna pero chaywan huknin churin huk lawpi kasqa paymi kachkan asumisqa rikunallan chaymanta rimasunchik chaynatam ruwarusunchik hinatinqa sosigarunqa nispa nirqa wawqillaykuna pallaykuna sosigarunqa hinatinmi Irantaq dueñaykusunchik imaynam Venezuelata dueñachkanchik igualito va a pasar nispas chaynatas Israel umachaykusqa rikaw nata Donald Trump yanaparuay waqay Venezuelapi may guerrapas imapas kanchu chaqay rikaw Madurota qurqurunkichik chayllapi sosigarun chaynam pasakun mapas Ayatollanta wañurachisunchik hinatin chayllapi sosigarunqa imapas guerrapas kanqachu hinatin qamkuna dueñaykunkichik vamos a estar todos tranquilos que hay Medio Oriente dominasunchik gobiernasunchik nispa ninakusqaku pero en realidad mana chaynachu wañurachinku Ayatollahta bombardeaykunku kamas chaya contestakuspa muyuriqnintin llaqtata bombardeaykunku kikin Israelta bombardeaykunku y kunan kama mana sosiganchu chaymi kay willakuypi nisqan rikaw chay avisperuta kichachka hinam kaypichka movieron el avispero persa kunañataq Estados Unidos pakakachakuchkan nispa rikaw masta rimasunchu wawqillaykuna pallaykuna ayta kay mana chayllachu justamente chaynamanta rimarqanchik chay vecino llaqta Libanomanta y kachkantaq wawqillaykuna pallaykuna mana paykunallachu sino kachkantaq riki chay Hezbollah nisqankunapas chay Hezbollahwanpas igual wawqillaykuna pallaykuna guerra kachkantaq riki chay Hezbollahkuna riki Iranman sayapakuspa Iranpas Hezbollahta sayapakuch yanapachkantaq igual vecino llaqtakunawan kay Iran peleachkantaq chay Líbano nisqanwan y chay Hezbollah nisqankunawan Iranwanpas peleakuchkankutaq
Chayna pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay Medio Orientepi. Chayna riki chaynallataq nichkanta riki Irán llapa vecino llaqtakunata. Ñami que vecinuykuna, vecino llaqtakunaqa todos son musulmanes, paykunaqa musulman kanku. Imaynam cristiano ni chayna Perú es país cristiano, Chile es cristiano, Bolivia es igualito, todos son musulmanes, llapa cristiano ta riki chiqnin musulmankunaqa. Chaytaq siempre riman. Entonces kay Irán nichkan vecinunkunata país del Golfo Pérsico manañam atakasaykichikñachu, ñam atakaruykichikña, ñam riki chay bases militares Estados Unidos tariki ñam riki bombardeaparone, pero amañaya uywakuychikñachu, amaña uywakuychikñachu. Más bien ñuqaman kuskanchakuychik, hinaptin meriki ñuqaman kuskanchakuwaptikichayqa jawka kawsakusunchik manaña kasusunñachu chay wiraquchakunata rikaw Estados Unidos, Israel nispas rimarin wawqillaykuna pallaykuna. Los tambores de guerra han sonado y ustedes están en el corazón de la tormenta. Una guerra grande en sus mentes. No pueden imaginar que su primer objetivo sea preservar su pueblo y evitar colapso de sus países. Vecinokona, llaqtakuna. Amaya chay guerra man hamkuna chaqrukuychikchu, más bien ñuqaman kuskanchakuywachi natiriki ama peleasonchu, sino jawka kawsakusunchik llaqtaykichiktaya waqaychaychik. Amaya riki kay guerrapi llaqtanchikuna chinkaruchunchu. Nispa chaynata consuelaspansi ninriki wawqillaykuna vecinokuna amañaya chay Estados Unidos uywakuychikñachu. Más bien ñuqanchik huk llaqtalla puro musulman kawsakusunchik kay zonapi nispa rimarin wawqillaykuna pallaykuna. Justamente kakaya chay ayatolamanta rimasunchik. Chay Ali Khamenei tariki chay primer ataque periki wañurachinko rikaw, wañurachinko hinaptin pajarintillan asumikor jariki kamas churin Mojtaba Khamenei, Ali miki chay papan parik Ali Khamenei, con Ali Khamenei pa churin Mojtaba Khamenei, paymi sucesor de Ali Khamenei. Paitami que muso ayatolata nombraykunku, ayatola ninanga seguramente imagino kay peninchik presidente o tajriki gobernador o tajriki secretario, algo pues no, porque a la vez es líder político y a la vez es líder religioso. Ayatollah su tío rico aujilegona palegona. Entonces paita kamas chaya aujilegona palegona nombraykunku. Pero chay gañami que jaina wata chay guerra pener janchigna. Ñas Irán preparado ñagach porque chay perag me chay wañuchita unarjako chay jaina wata chay guerra ya perag porque ñami guerra karor gaña. Chay tukurur jarikao chay ya perag me que mascarjako chay manta imainata hayganata pues kay noviembre killamantas ña planeas jacoña chay ayatola wañuchinangopa. Waujilegon plegona. Ya. Hinaptin rikao wañurachinko y asumieron kay Mojtaba Khamenei, líder supremo, ¿ya? Pero paitapas justamente asumichkaptin bombardeaykunku hinatin kamas chaya. Manapas huk punchawpim chay kaqlla chay Ayatollah Khamenei pachurin chaynata rikao kay Mojtaba Khamenei paita wañurachinko nikamun, ahí fallece el líder supremo de Irán, otra vez otro líder. Kamas chaya wañurachinko nikaramo. Ayatollah Aysere Afari, paita riki temprano nombraykunku, más ratón man ataquicaron chaypi wañuykarachinko ningua aujilaykuna pallaykuna. Pero chigapta poneja manas wañusqachu, sino chay yachasqanlawta riki atacarusqaku, ya atacarusqaku. Tenga que incluso a los 10 minutos después de que Hezbollah atacara a Israel, Hezbollah konaja en chay vecino mikik vecino Israel pa vecino chay paykunaj chay Hezbollah konaja yachan kay napemiki chay Líbano nisqanpemi wawqillaykuna pallaykuna. Líbano mana Líbano bicho vecino muyriqninkuna mayqinkuna kachkan. Franja de Gaza, chayñataq huknin Líbano o chayñataq uranlawman Egipto
hukla waqtanman kachkan riki chay vecino huknin llaqta chay sutichanta qunqaykunchikkunan anchay ukupim kachkan chay Hezbollahkuna wawqillaykuna palaykuna. Entonces ahí está. Entonces Mojata Khamenei wañurachinkum ni karamun. Ahí está. Otra publicación wawqillaykuna palaykuna. Mohtama, el hijo del fallecido líder de Irán, Ali Khamenei, ha sido elegido como el nuevo líder supremo de Irán. En las Karamunko fallece el nuevo líder. Pero chegata pone manas wañuchisqakuchu awqillak, manas wañuchisqakuchu, pero aricha y sonata atacasqakus. Y kay partita manara junqaruchkaspa awqillaykuna peleaykuna, kay partita manas wañunchu kawsachkansi. Imaynanpitaqsi chay wañuykaron justamente kaypi chay partita rimarisunchik. Porque huk militar si ina kay Irán ocupe alto mando militar, alto mando mana cualquier militar, alto mando militar, kay hatun jefikunapa ñawpaqninpi kuska puriq masin, luchaq masin puriq masin, yanapaqnin nisunchikyarikaw, como ministro, presidente pa ministro kay Perú pega, guakpiñata muk sutikunao manami guakpeg ministro, chaynakunata sutinchanagun. Entonces, imagina kay ministro kan mari que kay presidente kunangachkan machucha Juan José rikaw, hukaqnin ministro rikaw, chaynas chay huku kasqaruna alto mando militar, wawqillaykuna pallaykuna. Paisi chay traicionaqnin, chay runas kimsa ataquemanta escapasqa, chay primer ataquemanta escaparusqa. Paisi chay primer ataquemanta escaparusqa, kamas escaparuptillansqa a los pocos minutos, chay ataque karusqa y wañurachi. Inatenqa chay militarsi, chay alto mando militarsi, nisqari que Israel, kaypim Ali Khamenei chay altos mandos militares huñunakuchkanku nispari que ni kororqa. Kamas riki maypi kasqankuta kamas kay wasipi nispari que chay wasita riki. Hinaspan si chayta willaykuspan ayqikusqa. Seguramente chayman rirqa solamente chismosyaq nisunchikqa. Chaynallama rikaw hawaqlla. Hawaykun hinaspan willaykun Israel kaypim huñunakuchkanku nispa. Entonces chay runa tariki rantirusqaku chaysi chay traicionaqnin wawqillaykuna palaykuna. Chay runa tariki chay runata chaypi riki mana wañuchirqakuchu porque ayqikurqa manaraq. Riki misil chayachkaptin ripuchakurqa apuramanchik ya preparawñachik paypas karqa rikaw kamas chay willaykuspallan kunan hamukuchkanña misil nis ayqikurqa. Y misil chayaruspan chay achka misil yaqa pichqa chunkas chay Ali Khamenei wañuchinankupaqa helicópterokuna avión de guerrakuna muyusqa wawqilla pichqa chunka. Huknin kacharin bom, pichqa chunkaqa waykarurqa riki chay sistema resistencia ninkuchu chay misiles antiaéreos chaykunata vencerurqa rika huknin pawan bom. Que China wañurachinkuqa. Entonces chay manaraq chayachkaptin chay alto mando militar escapakusqa. Y kamas kay nombraykunku kay churinta Ali Khamenei patariki churinta kay Mojtaba Khamenei nisqanta nombrachkanku nispa kamas willaykun chay soplon chay alto mando militar iraní. Israelman kaypi nombrachkanku tal lugarpi nispa willaykun y naspa chay willaykuspan ayqikusqa. Enaten hipachallanta kamas escaparutillan rika o cuadra iskay cuadra imata ripuchkaptinchik misil chayakaykamo bam otra vez. Hipatapas chayna rika kay kaqlla huñunakunku llapa liderkuna imayna kay atacawachkanchik huñunakuspanchik parlasunchik imaynata defendikuspanis chaypa huñunakuchkaptinku chay alto mando militar chayaron. Porque parte pima ministro taja imagina que presidente ministro ni ka kamo chiglia pa ministro con parlason chenis phaina ko pima pinsanga
paypas chaypi kasqa hinaspan baño richka hinalla disimulaspa llanriki kaypim kachkan tal runas aykikun kamas qhipachallan otra vez misilazo. Entonces chay runa willasqa wawqillaykuna kimsa ataquemanta escapasqa hinatinmi hatipaykunku China principalmente China hatipaykusqa chay runan chaypi karqa hinaspaqa ima escaparon esa suerte imana chay qhipantapas hatipaykunku hinatinqa ya chaymantaqa ya sospechaykunkuña kaychus chay soplon kachkan porque nirqaku soplonmi kachkan nispa rimapakurqaku hinaspan chaqaya kay semanata mana kay semanatachu qayna punchawman nisunchaw qayna punchawman haperunku chay soplon ninkuta wawqillaykuna palaykuna chay alto mando militar iranita haperunkuña gobierno chino hatipaykusqa hinaspa chaqaya riki punayku mandaykunku ayta parlasqan kaqaya comunicakusqan kaqaya qullqi chaskisqan kaqaya y kunanqa chay soplonninku alto mando militar manaña kanñachu wawqillaykuna palaykuna. Entonces chay runa riki chay Ali Khamenei maypi huñunakusqanta willarqa rikaw y chaynapi chay misil riki wañurachirqa rikaw chay misilkuna chay ataque chay chay ataque de aviones de guerra wañurachirqa wawqillaykuna paykuna riki misilkunata kacharirqa rikaw chay altomanta chay avión de guerra kunaq misilkunata apakuykusqami que purin especial misil paykunapaq kan kacharinalla pero apankutaqma paykuna metrallitatapas pero chay metrallitawanqa mana riki atakarqakuchu no misilwan rikaw chayna pasakurun wawqillaykuna paykunapiqa kunanqa ya soplonninku chinkarunña rikaw manaña kanñachu chaynatari wawqillaykuna paykuna nichkanrik Iranqa manam negociacionchu Estados Unidoswan nispataq pero pakanllaqa nichkantaq kay semanata Donald Trump nikaramun incluso medios de comunicación occidental ninchirikaw chaypiqa nichkantaq algunos altos mandos militares iraníes mana militar ninchu sino altos mandos iraníes nillam nin Estados Unidos pakanlla maskasqaku negociación chiquia nispa seguramente chay negociaq ninkarqa chay soplonninku riki wawqillaykuna palaykuna chay soplonninku seguramente riki planificachkarqa llapa ayatolakunata wañurachiptinqa ya ñuqanchik asumikusunchik ya chayman riki rirqa chay runa pero kikin chay líderes iraniykunamantaqa nirqa manam negociacionchu incluso rimay kachka wañuchichunkuya chunka ayatolata pachak ayatolatapas aunque sea pachak ninpipas porque ayatolaqa nombranallam imaynam riki alcalde riki wañurunqa imas pasaron musuq alcalde nombraykunku chaytapas imas pasaron musuq alcalde nombranayki porque siempre kanan alcalde ripukun onqurunqa nombraykunqa aunque sea encargadollatapas siempre tiene que haber alcalde encargado chayna ninan chay ayatolakunapas huknin ayatolata wañurachinku huk musuq ayatola churaykunku hukta wañurachinku hukta churaykunku nirika anki chunkata pachak ayatolataña wañuchiptikichikpas manam kayqa tukunqachu porque paykunaqa sumaq organizaciones kachkanku a través de una organización político religioso filosofianku wawqillaykuna paykunapaqa chay riki mana kay ñuqanchik hinachu rikuwan manchakuyman mamallaman wañurachiwasun mejor rindikurusunchik mana chaynachu wawqillaykuna paykuna así que chaynata nin riki kay líderninkuna chaqay rikaw Mohammad Moqtar kay televisión estatal iraní nisqanpi pay entrevistatinku riki riman ayatolanchiktam wañurachinku hinaptin imata ruwasun no hay problema wañuchichunkuya chunkatapas pachak ayatolatapas wañurachinqaku otro ayatola asume chayta wañurachin otro ayatola asume así que ñuqanchik sumaq organización kachkanchik ñam patachasqaña kachkan chay ayatola wañurunqa hinaptinqa hatiqnin ñas patachasqaña escalera hina kachkan wañukunqa chay ya hatiqnin chay wañukunqa chay hatiqnin chay wañukunqa hatiqnin ya nombrasqaña hasta el infinito nisunchik ya rikaw
infinito kumacho en realidad imaynaya pero ya chay ninap hinaya patachasqallas kachkan chaymi que kunankama riki hinalla guerra riki mismichkan kay entre Irán y Estados Unidos wawqillaykuna paykuna pero Venezuela tina ruayta munarqaku rikaw chay ayatolankuta Alejameni chay líderninkuta wañurachisun chinatinqa ya imayna kay Venezuela chay Maduruta aparunki chinatin chay taniron está pues Delcy Rodríguez Wanqa ya no pasa nada ya caserachaykichikña ña riki aliadaykichikña igualito pues chaymi pasakunqa nispa pensaraku pero mana en realidad chay pasakunchu chaqayri wawqillaykuna pallaykuna kay Guardia Revolucionaria a ver kayqa claro Guardia Revolucionaria niykurun chay dron israelí nisqantas wawqillaykuna pallaykuna sanu chayllata hapirunku kaqayrikaw misión ruachkaqta chayta rikunanqa ya investigachkankuña analizachkankuña seguramente Chinaman riki mandarunqaku tin China riki tecnologíata investigaykunaspaq fabricaykamunqaku mana chayllachu sino que F-15 justo chayta riki ñaqa rimachkarqanchik F-15 kutapas wañurachin riki tuqyarachin nisunchik tuqyarachin chaqaya pichqata nin rikaw mastañan kunankamaqa ya suqta qanchik chaychaytaña drone kunatapas achkata chay drones especiales nisqanta wawqillaykuna panchallaykuna mientras kay pasakuchkan Estados Unidos piñataq kay pasakuchku wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos piriki kay Donald Trump contrampi wawqillaykuna pallaykuna Donald Trump contrampi rimachkarqaku hinaptinsi riki ama chay guerra ruwananpaq rikaw aptin chaytapas sayarachinku wawqillaykuna pallaykuna mana chay votos karunchu o kay incluso oficialismo chay riki chayta riki guerrapim kachkanchik chay irankuna hawaychik kay riki contestakuchkanku nispa sayarachinku nispa ninku wawqillaykuna pallaykuna tinsi riki incluso mana pipas riki acusaqnin kay mana munankuchu riki mancharukunku tinsi chay Donald Trump qarqoyninku susigaru mana chayllachu Estados Unidos riki wawqillaykuna panillaykuna pakachkan willakuykunata primero riki yachasqanchikna guerrapiq wañuy kan destrucción kan Estados Unidos niriki manam llumpayq wañunchu suqtachalla militarninchikkuna wañurun Irankunata wañurachinchik achkanpi chaqay jefenta wañurachinchik hatiqninkunata wañurachinchik pachakninpi wañurachinchik llapa principales altos mandos militares chaykunatas wañurachinchik paykuna ñan tukuruchkanña chay altos mandos tukuruchkanña masta atacachaykusunchik kunan chay umalliqchankunata hinatiqa ya tukurunqa hinatinqa ya ñuqanta tikraykusunchik más bien chay nakuna chay oposicionkuna kunan chay punta chay rey kasqa rikaw chay punta rey pachurin chay preparakuchkanña chayta niku ya preparakuyña wiraqucha por cualquier momento chay ayatolakuna chinkarunqa hinatinqa chay riki qam kutikuykunki nispa rikaw pero en realidad manas chaynachu por ejemplo riki nin rikaw oficina de Netanyahu chaytas destruirunku Irán destruirunchu oficina de Netanyahu pero chayta mana publicankuchu kay Israelpi manam oficinata haypanchu ari chayaramunman misil mayman chayakunpas disimulanku chaynallataq Irán chay portaavión ninkuta riki mana destruirun nisunchu sino chayarachin misil rikaw alto lawninta riki destruirun mana paqwaychatachu pero igual manaña servikuqta riki ruwaron tawa misil portaavión ninkuta pero Estados Unidos nin riki manam ni portaavión nikumanqa ni imapas chayamunchu ni chulla misilpas hawayllapas hawarimunchu ni ima trompas nada chayqa llullam nin chayna riki nin Irán nin riki wañurachinchikmi pichqa pachak militarkunata altos mandos militares Estados Unidos wañurachinchik nispa Irán nin pero Estados Unidos ñata nin mana apenas pichqachallata kay semanata hukchata kay punchakuna hukchata wañurachin suqtachalla wañurun militarninchikkuna invictum kakuchkanchik nispa nin
pero en realidad wawqillaykuna palaykuna Estados Unidos man se pichqa manta sapa puncha aya chayachkan wawqilla mana riki sapa puncha sino sapa viajepe nison sapa viajepe pichqacha riki disimulaspas ayata astanakunku pichqa pacha incluso kunankamaq nichkanku ya suqta pachak hanchis pachak chaynañam militares estadounidenses wañuron kay ataquepeqa nin wawqillaykuna palaykuna Irán Estados Unidos pero Estados Unidos mana wañunchu militarinchikuna allin qharikunam chaqa suqtachalata wañurachinku ari pichqachatam chay ataque punchaw qhipachankunata wañurachin chaymanta hukchata kay punchawkuna wañurachin ya chaychallam pero chaqa nichkanchik ayakunas chayakuchkan avionpi disimulawlla mana hukawllamanchu prensa chay disimulanankupak rikaw huklawaman chayan chullaman huklawan astanakuchkanku wawqillaykuna pakachkanku chulla chayaptinqa riki mana prensapa rik atichkanchu yupayta huklawkunam hukninchiki kay imaynam ayakuchum tiyamun huknin Cuscoman tiyamun huknin Icaman tiyamun natanqa periodistakunas mana hatipayta atinkuchu wawqillaykuna palaykuna chayñata riki mama kaymanta rimakuyaq kakuchkan imallanpipas kasqanchikraqchu pupullanpipas cantidad willakuy wawqillaykuna ahí está nirqanchik rika chaqaya portaavionninkuta destruyeron Iránqa kaypi waqtan pakikachka wawqillaykuna waqtankuna chawpinkuna pero Estados Unidos manam chayamunchu pero chay karuncharachinkuna hurunkuña manaña kay zona de conflicto ninku manaña chaypiñachu kay portaavión está Estados Unidos retira portaaviones al ser dañado chaynata riki nin defensa iraní o sea Irán kaqkuna chay misil niku chayruptinmi chay portaaviontaqa hurqurunku nispa pero Estados Unidos manam chayraykuchu sino karunchachichkanchikmi tumpata mantenimientota quykusunchik misilmi chayaramuspan destruipamuswanchik qunqaytapas mejor mas karuchaman churaykusunchik nispa disimulaspa hurqurun wawqillaykuna palaykuna chay Abraham Lincoln nisqan chay portaavionninkuta chayñata riki chaynallataq hayta otro petrolero hasta buques petrolerokunatapas manas iskapachinkuchu chay misilkunas chayan kikinpatapas kay dron iraní petroleronta bombardeakuykusqa igual Estados Unidos paykunapas igual kikinkupa bukinkuta bombardeakuykusqataq kikinkupa dronintapas igual entonces pero wakiqtañataq riki narikaw banderata riki churanku chay banderapi riqsichikunku mayqin llaqtapa kasqantapas kay otro petrolero entonces kay otro ninanqa riki hukpas ninan rikaw entonces hasta petrolerokunapas mana escapanchu wawqillaykuna palaykuna chaynata riki nin kay Central de Seguridad Marítima iraní chay embarcación MKD y Bion paykunam rikaw chay misilpa haypasqan karun chaymi kachkarqa rikaw no tripulada incluso mana tripulación niyuq a 100 kilómetros kachkarqa pero chayta hayparon nispa ninku rika wawqillaykuna palaykuna chaynata rikaw riki nin kunanqa kayna siempre kaynam Estados Unidos riki wawqillaykuna palaykuna kunanqa nichkan imatañataq iraníkuna llapa tropakuna llapa chay organización militar llapaykichikta nikiko qamkuna rindikuykuychik intrigakuychik armaykichikta dejaykuspa kachkan chaqay militarnikuna chaqa bases militares liw muyuriq llaqtapi Irán muyuriq llaqtapiya porque Irán muyuriq llaqtakuna achka kachkan rikaw vecinunkuna chayman asukuykuychik armaykichikta pampaman churaykuspa intrigakuykuchinapiqa kanqa inmunidad mana riki kaypi inmunidad ninanqa mana riki qamkuna paykunapa runan kasqaykichikña kanqa ninan rikaw eso es kay Perupipas karqa famoso chinopa rurasqan chaymanta mana rimankuchu fukimuristakuna
karqami chino parurasqa rikaw entregakuykuqa chay pipas maypis entregakuykuqa sutinpas burasqa kananpaq rikaw ya musuq runaña kananpaq hayk'ataq runa chay entregakuykuqa chay sutin karqa ley del arrepentimiento chaymanta kunan kama pipas rimanchu awqillaykuna paniykuna chay Fujimoripa tiempum karqa ley del arrepentimiento terrukukunam arrepentikuykuspan llapa armantin rispa ñuqa entregakuchkanis cuartelkunaman riqku cuartelkunaman Guantapi kayaykuchupi chayaqku armantin hinaspam entregakuchkani nis entregakuykuq hinatinmi chay entregakuykuptin iman pasakuq huk DNI-taña quykuqku nuevo DNI musuq sutiyuqta musuq apelliduyuqta gobierno puni chay quykachkin chaymanta puni chay huknin runa terruku runa chinkaron huk sutiyuq huk dueñonikuqa huk musuq runaña rikuyram mana leypa maskasqan mana leypa qatipasqan hayka runataq chayna kachkan wawqillaykuna chaymanta manam Fujimoristakuna rimanchu igual que chaytam kunanpas kay Donald Trump ofrecichkan Fuerzas Armadas arrepentikuykuchik, entregakuykuchik y van a tener su inmunidad. Chayantariki kay fuerzas americanas, kay nariko Irán serik atacaron leo muy llaqtakunata llapa bases militares, tariko awqillaykuna chaysi kay fuerzas armadas de Estados Unidos ayqikunku, por ejemplo kay base Dubai kachkan rikaw, kay la marhucha patampi, chay Emiratos Árabes nisqanpi chaymanta liw ayqikunku chaypis chay base militar ningunata liwta destruyeron wawqillaykuna pallaykuna chaymanta liw ayqikunku mayor parte riki base asociada en Dubai, Puerto Jabal Ali, chaymanta chaypi karqa Marina de Estados Unidos, y chaynataq nichkan riki chay llaqtakunañataq kunanñataq manchakuspa ayqikuchkankichik nish por ejemplo chay Dubai nichkan riki imapaqmi chay militarnikichiktaq ayqichinkichaq kunanñataq manchakuspa ayqikuchkanki naspa dejaruanki sapallaykutaña defendikunaykumi piñataq defendiwanqakuqa nispa chay llaqtakunañataq reclamakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu kay Estados Unidos pi wawqillaykuna pallaykuna bueno kay hasta 9:30 ruachaykusunchik ya son ya 9:23 kay Estados Unidos pi wawqillaykuna pallaykuna kay Iranta atakasqankumanta operación militar estadounidense en Irán chayna sutiyo rikaw chay Irán atacasqankumantas kay protesta wawqillaykuna pallaykuna protesta contra el gobierno de Estados Unidos y Israel imatam chay peleankichik nispas chay protesta ka con wawqillaykuna contra la guerra contra Donald Trump y chaynakuna kachkan mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna España Europata Españata chayta rika niykuron Estados Unidos kachkanmi chaypi rika base aérea hatun qamkunapa chayman llapa militarnita mandamusaq chaymantam chay Iranta atakasunchik nispa niykutinmi España niykuron manam ñuqaykuqa Iranwan peleayta munanikuchu avionnikita chay base militarnikita maymanpas apakuy manam kay aeropuertoykutaqa utilizawaqchu utilizarutikiqa qunqayta chay Irankuna misilta mandaramuspa ñuqaykuta atakawanman imawanmanku mana munanikuchu nispa wawqillaykuna pallaykuna España niykuron manam hinatinsi chunka pichqayuq aviones militares de Estados Unidos hasta nakunku wawqillaykuna pallaykuna mana riki gobierno de español munanchu chayta allintam piensan rika gobierno español rikaw ñatis chunka pichqa avión chaqaya base de Sevilla y Cádiz chay iskay kasqa rikaw Sevilla y Cádiz chaymantas ripuchakun huklawma rikaw huklaw base manchik astanakunku rikaw chayta gobierno de Pedro Sánchez paymi kachkan wawqillaykuna pallaykuna natiri payniykuron rikaw mana militarnikichiktaq maymanpas apakuychik nispa ministra de defensa Margarita Robles paypas niykuron qayninpa lunesllata chayaqa kay lunesllata sábado karqa ataque domingo ataque karqa lunesta rikaw chay guerra hinalla siginanpaq riki masta armakurqaku y chaypi riki prohibinakuy karusqa wawqillaykuna panichallaykuna
chay base militar andaluza nisqanpipas kasqa chaymantapas ripuchakunkus mana chayllachu ahí está Sevilla, Cádiz, Andaluza mallaymama. En Estados Unidos rabiasqa kachkan Españapaq. España nikoron mana Estados Unidos munanikuchu chay avión guerraykuna chay base militar mana munanikuchu. Manam kayta utilizankichikchu chay Irán atakanaykichikpa nispa. Inaptin no se usará suelo español para atacar Irán. Donald Trump wawqillaykuna pallaykuna rabiawan wañun hinaspa imata nikoron. Imata nikoron manam kunanqa señores de España imaynama harkakunkichikqa. Imaynama harkakunkichikqa manam harkakunaykichikchu. Hastawanja sigisunmi. Ñuqaykum kaniku papa nispayta Trump amenaza con bloquear España. Españata bloqueamos aykin kunan imapaqmi chay harkakunki llapan qam qariki ñuqaykupa runaykum kanki. Militarniykuta imapaq mana munankichu chayman chaymunanta nispa wawqillaykuna hinaptinsi más bien paykuna huklla kachkanku Unión Europea. Anki Francia preparakuchkan guerrapaq pero España mana mitikuyta munanchu. Hinaspa niykuna rika Unión Europea man me pertenecen Españaqa manam Estados Unidos pa brazunchu manam ariki ñuqayku munanikuchu nispa chaqay Unión Europea pas harkakurun antes mana chayqa sanción chay famoso aranceltas kachaykuyta munasqa kay Donald Trump Españaman wawqillaykuna palaykuna ya está. Mana chayllachu mana chayna amenazakuy kachkan niki wakpipas otras guerras quiere aparecer mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna Qatar. Qatar wawqillaykuna pallaykuna igual riki Qatar chay Emiratos Árabes pertenecen. Paykunas chayñata wakiq países arábicos paykunas rika Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Paykunas ninkuriki imaynama kay vicinunchik kay Iranja llaqta masinchik y musulman masinchik atakawanchik nispas paykuna organizakuykuspanku nichkanku Iranta ya ñuqanchik kutichikusunchik imaynam atakawanchik nispa. Pero no sé chay maykamaya chay cierto wawqillaykuna pallaykuna porque a veces kay guerra de información porque wakiq willakuykunaqa tumpa jewichakuna rikaw porque ñuqa piensachkani porque kachkan huku pakasqa willakuypas chaypiqa nichkantaq kay vicinun llaqtakunaqa manas mitikuyta munanchu chay guerraman nispa manas mitikuyta munanchu pero kay willakuyqa muyurishkantaq diferentes medios de comunicación vicinun llaqtakunapas Iranpa contrampiñam kachkan nispataq. Entonces kay manachusmi chaynachu wawqillaykuna paykunaqa neutralchusmi kayta munan porque chaqaya nikurunña kikin Irán manañam vecinuykuna atakasaykichikñachu más bien ya ñuqanchik huñunakuykuspanchik huku llaqtalla kasunchik porque chay Estados Unidos qariki sapaq llaqtam paykunapa makinpi kanchik nispa rika más bien paykuna rimarichkan wawqillaykuna pallaykuna. Chayñata riki kay Estados Unidos tariki ñawsayarachik ninku chay radares último modelo chay radares chaykunatapas liwsi bombardeaykapun riki kay diferentes bases militares kay vecino llaqtakunapi kaqta riki wawqillaykuna pallaykuna porque kay Israel ocupis karqa riki radar especial chay avionkuna puriq chay enemigo chay misilkuna chay helicópterokuna yaykuq chay hawananku chaytapas lliwsi bombardeaykarapunku apagarapunku hina kay Israel ocupe chay misil hipersónico drones chaykuna chay cúpula hierro nisqanta riki pasaron hinaspas riki kay hina kikin Iránpi riki apagarapunku mana chayllachu sino chay Qatarpi chayñataq riki Arabia Saudipi karataq chay radarkuna Irakpipas karqa radarkuna porque Irak sapaq llaqtakuna
chay Irakpipas kasqa chay radarkuna chaykunatapas liwsi Iranqa bombardeaykapun wawqillaykuna palaykuna ñatin nichkanku kununqa manañam kanñachu chaqay ñawinku porque chay radarllawanmi wawqillaykuna son modernos radares especiales chayllawan América chay llapa misilkuna helicópterokuna chaykuna funcionan chay dirigiptillanmi mana chayllachu sino hamuqtapas igual chayllami chay defensa hamuchkaña misilkuna nispa willanakun riki chay puro tecnología rikaw atuchalla en segundos wawqillaykuna palaykuna ahí mismo detectaron en atenga riki chik hamuchkasqaña qaqa tal ligus al toque respuesta wawqillaykuna palaykuna tecnología rikaw y chayta riki destruirapunku wawqillaykuna pallaykuna chayñata rikaw kayta tukunanchikpaq wawqillaykuna pallaykuna kaywan tukusunchik Estados Unidos mi nichkan kay guerraqa durakunqa unayraqmi ayta 4 o 5 semanas killa masninmi durakunqa nichkan semanallaraq wawqillaykuna pallaykuna kay marzo killa justamente kay marzo killa qallaritami kaw kay febrero killa tukuychatami ki pasakurqa chay guerra rikaw qallaykurqa justamente sábado 29 de febrero domingo 1 de marzo chaymi chay guerra mismirikuykurqa rikaw semanallaraq kay semanapi karon destrucción ña tanto Iránpi tanto Israelpi pues total se wawqillaykuna pallaykuna chaqaya kachkan hina kikin tiktokeros israelíes hina chaypi yachaqkuna gobierno mana chay prensa publicananta munanchu destruirunmi kayta mana chay destruccionkunata publicananta munanchu solamente ari misilmi chayaramun misilmi tuqyaron misilmi chayaramun cúpula hierro wakiq misilta harkaron antes ni chaynallata rimanku mana nincho destruirunmi kay localta wak localta kay lugarta wak lugarta tantos muertos tanto destrucción mana chayta rimankuchu chaytas pakanku wawqillaykuna pallaykuna Iránpipas igual iskanin pakanakuchkanku chayshi chay Teherán está ahorita imaninkun ruinas Israelpas igual ruinas wawqillaykuna pallaykuna Israel achka llaqtakuna chay Tel Aviv Jerusalén chay wakiq llaqtakuna kachkan en ruinas nichkanku chaynata chay tiktokerokuna justamente qaynapuncha qaynipakun yaykuchkarqani chay tiktokerokunapaman hina chay naraka chay paginankuman hinas chaypi chaqay taxa videochakuna riki publicamusqanku kachkan fotokuna videokuna destrucción kajayuk misil chayaramun kaynata destruyeron waknata wawqillaykuna ima chuwaqa manchakuypaq mana waka lugar hakakuchkan total desierto runakunapas maypi chay búnker nisqankunapi pakarayakunku iranñataq misil ninkuna chayñataq chay dron ninkuna chayaspa total destrucción igual Israelpis waklaman kutichispan igual achka llaqtakunata riki tanto costalawpi Andeslawpi y chayñataq riki hina chay Teherán ni chay capital pues total destrucción wawqillaykuna pallaykuna maypi chay llapa runan pakarayakunpas semananteqa yarqaymantaqa mikuymantaqa o sea claro kay medio de comunicación kay redes sociales o periódico o televisión o radio pipas uyarinchik kay guerramanta naspaqa rikaw todo gobierno llamanta rikaw gobierno ejército régimen iraní me atacaron Israel mi chay Netanyahu atacarachik no Donald Trump menin atacaychik tropa Estados Unidos o avión de guerra Estados Unidos misil estadounidense chay michayros pa destruyeron nanta cuartel ninta Irán pata chay nalla chay willakuy pero chijap llaqtaman chayanki chaypim kachkan chay chijap llaqta publicaqkunapas pero chaykunaqa mana prensapichu sino son videos privados imaynam kaypi chayllapa Facebookpi llapa chistikunata sutinkuta churakuykospa publicamunku sapapuncha imatañapas anchaynaya publicachkanku
son fotos, videos privados. Mana chaytaq kaypi publicasunchu. Chaypin qhawaypaq waqhakuypaq wawqi waqhakuypaq destrucción kakuchkan. Y pitaq chaywan sufren. ¿Acaso chay misil chayaron? Bueno, más kachaykusaqlla maypitaq kachkan chay militar israelí nispachum chayan, ¿no? ¿Ah? Maymi chayasqanman. ¿Ah? Chay cuartelninman kaspa, palacioman kaspa, chay aeropuertoman kaspa, aeropuertos destruidos, aeropuertos, bases navales destruidos. Chaqaya chay nakunapas chay petróleo ruanankupas igual destruidos. Destrucción wawqillaykuna palaykuna chaytaqa mana ya kay diferentes medios públicos, mana kaypis publicayta atisuanchu porque inmediatamente Facebook no sanciona wawqillayku. Sancionayku aruwasunchik. ¿Ah? Teri que manaña willayta atimusaykikuñachu. A veces bloquean chay willakuykuna, pero chaykunata qhawayta munankichik naspaqa chay runakunapaman yaykuwaqchik mana sutinkunata anotamurqanichu ni willaqanitachu ari, pero yaykuspama qhawani total ruinas waqa yaqa imaynam kay waripi kachkan wasikuna punta awilukuna pruwasqan Vilcashuamanta nusqayka Vilcashuamankunata rikunkichik riqsinkichik, pero rikuqa riqsiqa yachankichik ya chayna total ruinas. Igual kay nichkanku wakiq tupachichkanku imaynam Israel chay franja de Gazata total cantomanta cantukama lliw destruirurqa igualmi kunan Israel destruisqa kachkan nichkanku wawqillaykuna. Bueno, kaykamalla kay rimarinchik porque kachkanraq achka willakuy achka suriki kay semanantin kay guerramanta kachkan rimay wawqillaykuna pallaykuna pajarinchik chaykunamanta riki yapachkasunchik porque kay punchawkunapi chaymanta rimananchik rikaw porque kay afectachkan entero munduta wawqillaykuna pallaykuna. Porque nichkanku kay hinalla sigikunqa va a ser tercera guerra mundial. Destrucción de la humanidad minalla kay guerra sigikuptinqa kakunqa nin. Mana ñuqachu nin, especialistas nin. Wakiq chay nakunallataqa chay evangélico, principalmente evangélicos o kay religión manta rimarispaya. Nichkanku mana kachkanchik chay famoso imaninkum tribulación chaymi cualquier momento chayamunqa nisqaku. Este es ya últimos tiempos, Biblia penin últimos tiempos. Bueno, wawqillaykuna pallaykuna kay kallawan kay kamalla kay malay mama. Kaykuna rimay naya riki sumaqchu rikaw. No sé qamkuna imayntay kay chaskinkichik kay willakuykunata. Mana manchachiytachu munani kaykunawan qamkunata solamente willarimunkichik. Pero ichaqa sichun qam preparakuyta munanki tema espiritual, preparakuya, tema económico igual, tajikunanchi wawqillaykuna tajikunanchi porque muchoymi amukuchkan nichkanku taqma. Chaqa petróleo subimuchkan nichkanku. Hasta camisea tuqyarun chaywanqa mastaña subimuchkan. Y bueno, chaykunamanta pajarinkuna masta completachkasunchu wawqillaykuna pallaykuna. Ripukullani. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.